Kwa baby Adom TV Badwam Jumadi so yeda sepa umre no wadaje a wode amaye multimedia 30 ye untia ne client papa bi ye guest yeda mwase ye viewers ye nhia manke bedi ni yeda mwase 30 years nipa 30 years nka abrabon baby oba akudo ti yeda mwase pa sponsors yeda mwase adadafo ne afofrofo mo afen so na mo ba no momra amuro mo ho beboye amoni mu aseda momra na wotwe mu nso wa hu komo aye die frequent urination so fa ho jim de dog ka bi atie ni ye na eno ne nyarwa hodo bi a hawadwen awko endpoint a obehwe sharon so say free prostate scan no ekoso the Father's Day Adom 106.3 ne endpoint Homeopathic clinic aka wo ho abom said the Father's Day bia ye no afi so nyame ya adom e baso den ti medofo ba bia wo bia titu ne sprinters branch no na waba ho bi na afi wo do papa onua ba ma ukunu aba ya be check in prostate nya no nko a nyarwa hodo ne nyina wo behwe e de amaye na daroma na health tips no e ba wa kwan 0244867068 0244867068 friends see na how be e wo so oni ndidi hu nkoma obebo watin so dada director weba wadaroma ya fa day 4 ne to so mame nyame ya domo a enkwahia mon download mame enkwahia on say ya sesamre na free Saturday aba Friday nti e sha se Friday we efiada 6 June enkwahia beba wa kwan efiada bia 8 pm ti medofo ya sha no nso maye enyi free ha na papa mudin pa na ope health show papa etie dia this Adom TV nkwahia yada mo ase papa nkwahia atene ni nyina aye muntia feedback no so ye ti day 4 na da so no baba fefe won kwa so me hu dada papa ti nyame ya Adom a efiada na nkwahia ye sha se 8 pm eda no ne mbre no na asesa na content no kura de ya sa hye mo kena papa ti medamo ase papa se mode mo ho ahyem nkwahia 8 pm Friday we any Friday bia ya hye no so for my ida se ena ebnada na de mema na nya amene ye ema na mema no ebnada do se ya mia madeshie papa bi from Faith Homeopathic clinic ba oni abedin komo uhu doctor kan kambuadu osaye osofo dia eso no the data analysis no be man from WHO na obapa Abigail so abaidie eso ono so dia femu a Dr. Kwaku Buate be bia wa no pay echiao ene prophetess ama Faith onkwaso onyame nkoso onye okesie ebusia memu akwa abai na bia boko de hey Dr. Abigail wow ebi akoshe ni ebeba ha be she hobi why no me kama ukuno ne nkwaso body ya tem so yire ne nkwaso Abigail aye wo so de ne sa ona wo so moya de na dwuma mboko de na akoshe he wo US ana wa haya na wo akire wa opia mema no wa ya de na me show nti ene wada wo ma me fansha semfi wo yewi ani aba WHO ayi rep a ono wo Faith Homeopathic clinic na ono so ya femu ya da se nti o yo want to fear ya da se bebre nse ebnada bia edru sabre ya na ye kaka ye ho efa yapomuden ho because ni pedua no eno na ede wokọ ede wo ba nti se abre nyina no wa ama wani anko ni pedua no na se tumachi obi eba ho a edo beka dem o ka dem nso a emunsem eye bebre enu nti na Faith ya fato ye ho so se ebnada bia no pasa amre no eba behiem ewo ha na yakaka ye ho efa yapomuden ho ti samre ye denchi akese enso ma odofo biara wajebre ehwe ye Faith Homeopathic clinic na wote yenkan dodo na nim se yesa nyarewa ahoro bebre oba akra ha ye wo Santa Maria Abuya Junction ukokumasi a ye wo
Santa Hanima Kokoben 18 mu oko takrade a Dr. Boatin o Anaji police station oko Koforidua ye Pole Junction na Bogos nso ye wo American House na ye de number ne so betudwa e bia na ebre ni nti entimi anchiche nti 0540 710 940 0540 710 940 Ante afia emse na mpese ye nchiche bibim kakra emfa liver ehu nse eye liver no eye niema bebre enewo nipadun eboa nipadun eye vital organ se ya nhwe ni ye na se ohaw bi ba ho a na nipadun no atosin kwa se eye liver na ne niema oye de boa nipadun no eye over 500 over 500 eno oye de boa nipadun enti se ohwe saa de we na se owo mfaso de bebre ma nipadua no na se wanhwe na se ohaw bi eba ne ho a na se nipadua no ewe atofom kra bibi ti se ohaw ahora etimi eka liver na se affect liver no hepatitis na se obia enim but enye hepatitis nko a na affect liver no niema bebre na affect but ebre ninti no ye beka mienu miensa bi ti se ne di kan hepatitis se dem kan se obia enim no eguma horo hepatitis ye A B C D and then E ningi na nso hepatitis ko na affect liver no but common ones na say anase ye mmere mu no ye bre one na say titi ni padua no B any C no eno ne ade a ni padua no na say sa how we say mi no so ba ni padua ni mu a in fact onfa no easy ena enye no kwanu ye viral diseases a anase me fan say hepatitis viral disease affect liver ena ye wo ebi onso toxins ena ma how eba brebo no toxins no so eba ho a no so one de a ode eba na se ni sunsun so a ode ba ena ye wo bi nso a alcohol anase excessive alcohol ena no so ede ba ena ye wo bi nso a non alcoholic te se fatty liver no ena ede ba enti saa niema we say na ebebre keka ho but ebre ni enti saa niema we nyina wanhwe nipadua ne esu yie na se emu bi ba te se yemfa te se virus we hepatitis B anase hepatitis C se eba nipadua ni mu a ensunsuanso anase symptoms ebe mu ho se saa how we say aba nipadua ni mu te se o sorry a de bia ho se why week nipadua no ayemre onanti kakra bu ye bibi kakra bi a ho se wabre otina se cha wo se wonanse astarte emema so anase wo ankle no eno so astarte emema so anase nipa no behwe ne nipadua na nkasa na wo se nipadua na asesa ya yellow kakra wo behwe na nano ato ya yellow na nikosua no aye yellow anase ne skin no aye rough bon sa se rashes bi astarte se egugu nipadua no ne ho keka no so wadware so onware na ahokeka eguso anti eba se ya so hu se enye normal ema nipadua no enti den na so ye so otu hu anamom se toxins na de aba anase alcohol na de aba ni nyina produce similar symptoms anase same symptoms ya meka ho asem enti abra obehu sa de anase abofuno obi o wa de abofuno beja so bibia ko wanum a na abofuno obi on so emanefe na on se efie ne sa na man be man nipadua no enso esote o henhan anase nipadua no esesa kwa free senia etienim nti adenti na o se yetena se masa o how we say edi nipadua nya eno nti na faith ya ba no e wo se abri nyina utimi yehwehwemu se wo yare se wo nyare wo yehwehwemu e wo nipadua na uhu o how bia e ba nipadua sa liver case ya ye kana se condition ye ken se affect na se wan hu ni ntam ne later stage no na se complicated antifia ha adwen bebre bon se nipa no wafu ote ho a no wafu start ye kese ebetimi amenso abegina wo yafu nim ascites anase wo yafu ntem bia wo fele se emu ye oya bibia to yafu nim a na emu ye oya enye sa na wo senka etie nti ye bese se obia asamre wagibre etie anase o hwe ye no ne ye bubo so isi wo se ebi ahyase ba nipadua no anase wahyase tinka wo nipadua nim fa sa na me ya bubo so yi hu a bomode anatu anamo efa wani che faith oba ye beye nhwehwemu de ama ehu ba bia efi sedem ka yegumo ewuma horo bebre enti oba ye behwe
nia e course anase ne akos ansa kwa na ye de aduro ayede aka ne padua no e na ye ka ne sei no month we efi ene akosi bosumi we awie ye free screening concerning liver no e de ama obia nti uba na ye test ya e free ye besa scanning liver no enko anso ama e free ahye se bia hepatitis na obe test kwa na se negative ye besa scanning liver no se bia enye hepatitis na bia bibi foforo e na aba brebo no na se liver no nso a ye behwe na ye no nso e de ama free intimisro sa me ya oti yenken entna se e ma no enka wonto dem ansa se bibia ensi yen so na se onti bibia nso e wo ni padua ni mu a bomoden na tu anamo na fa wani eche faith oba ye behwe ama bibia atoto na kwan mu bebre e de ama enye no nko ane ohawa ye hwe but sesi an eno e na ye giesi ho efi bosumi we enne e de ko bosumi awieye nti ante afia de no pe ye be se papa men call doctor kan so the best so say liver no djuma odin de je ano hye oba bi e fe Sandra Cabot a liver specialist for US o say brebo no ye na djuma yi se de nyame bo no a ipadua ni nyina be de ne ho afiri ade e hu se major hormones we ni padua ma wo nyina e liver and the balances our hormones no testosterone and estrogens ni nyina e liver na ade ba ko a be ye hu pa wo liver no ho ne say o my research bi e Pennsylvania almost say about 67% of all diabetic patients have dysfunctional liver. Just say brebo na anya na dwuma yi a major contributing factor and am ankofo nya siche yade. Nti ubo hu so bi wo siche yade na brebo nya dwuma yi. Ubo no bi wo stroke na liver no. Nti min bene cholesterol ni ye. Nti no eyas dia edi Ghana fo nya say WHO say is screening pension bia ubenya ba ko a o dysfunctional liver. Ye underlying factor am ankofo yare aka o ma hye dem pa. Enu nti sa asem ye kan de say ya days obi afa kwanya no who the state of the liver obrebo no te bia be ne wom onim say okọ Ghana ha major traditional areas bi say afahye dru no mo ya amamre amombosom na omukum aboa na ne brebo na abosom ne je aboa bosom ne mpebe bi opa aboa ne brebo e na ye nananom so emre bi atwam da na science kranya mayo enso ye de oyonkopa etoto brebo ho kame yonko brebo yen kame yonko ani an kame yonko aso se me yonko brebo isu a mfa wani hu no enso adwuma obo 500 NH both bodily and chemical functions entino bosomi we dey take advantage ye be chef di enim na yen check sanoma we nyina fama because liver no a silent killer betimi abe show ho na chese yare adokro no for 5 years and so science abe hu no enye peculiar to the liver other yare so be ma the same science nti say yan check one hwa anye if it's a differential test ya e be dey hu say wo die brebo na ma na ase atatai na ase wo fu ahye na brebo this check answer enu nti obi an take advantage na o me share fidie nim number no is 0540 710 940 0540 710 940 yewo Abuya Junction Hodma Santa Maria here take advantage e memma bebreba enei omo memma sama kofom ni nyina dodo na omo nom enura no side effect amo memma sama na kofom no so ba na e boost liver function mawa e be boa ma sa chemicals ni na detoxify food system ni na o memma sama timi asa sorry ene yare ti be ma bi da ho e pepa no ho akọ ne be ma nyina ho so antikrasi asom na ayare hosem enu ntime so ba bi a obi a no bra na be chef di nim na yentime mo na yare no entu kra number ni 0540 710 940 0540 710 940 Kumasi ya wahine makoko benyi 18 mo hono ma Takrade Anaji police station che hono ma se o takra bogo so a ko old asida boga abronsa na chi na ko forudua fo nyanko landry managers road all Poly Junction na nkran ha de Santa Maria Abuya Junction and obi amra one logo line bra na ebe screen ni bi na hu brebo na pomode yeah that's say a faith homeopathic clinic na wote won kano ejidie na ade ko hodina kasama no ho nti bowura mu na fe bibia nya kama ekua banana ai meba me chia wano pay me da se pa nso
so jebre ehwe ye na fa cake ni bibre why ni nkoye nim yedu so no birthday celebrant yen famfamai na mambo atma ye crowd odi ahosepe no ebre yen happy birthday nkoma nanama happy birthday nanama unkwaso erade shira no onye okese kozi se obe kese pa ni kwe na we show happy birthday nkoma Isaac Entry erade ntene ni munchiro no mo so mfra dum nkwa dum OPD and I wish you a happy birthday. Sanso na happy birthday nkoma sewa Victoria. Onyame ensure onye okese ma nkwa tenten ahomodin wom Festus ho na free eba happy birthday sewa Victoria. Happy birthday nkoma Philemon Kofi Enchi ana Enti we from Mark Weber. Oh, show a happy birthday. Radenyo kese pa no man shirano emu sombo. Erade favor no son torso. Baby abefe bia onimu enshwen. Happy birthday nkoma senior Kofi Oben Amufa. Abrewana na Virginia, USA ena owo. Kofi Oben Amufa. Ti happy birthday enko emma. Onyame enyo kese pa kosise obeye kese. Onro so ahumasem. Happy birthday. Mr. George Alhassan. Oka CKC 1992 year group on Obuase. And your birthday, Mr. George Alhassan. Eradin show. No no kese. Because it's obey kese pa. Oh wow. And then Reverend Mrs. Mavis Amwakwata. Reverend Mrs. Mavis Amwakwata. First Lady, Parliament Chapel International. Eradin yo kese obapa. Rade ma osumfra dumunko adumo na ngosra no nye kese ye one daso no Reverend Mrs. Mavis Amwakon Ata Apostle Amwakon Ata yire no aha Parliament Chapel First Lady we fi kejiwa nankasa enemy ankasa ene ye wish you a happy birthday obapa unkwaso asafu mame unkwaso rade ema ngosra no nye kese na nipa wo mwasi nyina nso enye hira na misha nyo kese pa aha na bema kwan ne yenkomo ni nyina nso ye de asie ye da se umre no wada je nyimfiri he mambo atma ye krado ahosepe ne ba se midi kanso unim se na June 3rd ti arahosam na si ye 10 years ago no ye be ko akire ni yakwa akohwe wona praye wona efiri mu ye di san komo ni ahwe lex na ya hwe efiri mu ene nsuo no se da so yiye ti de ne ye hwe efiri mu asemidi kon de beba basisi ede twema mbotema wo cafe ba no a de yahosepe etwa so midi afia amankwa tamaklo